Nā te tokoiti o ngā kai whakaako hākinekina Māori, e tino tokoiti rawa atu nei ngā kaipara Māori e eke ana ki te taumata. Koera te iho o te rangahau I whakahaerehia ai ki Wainganui I ngā rōpū hākinekina kotahi rau. Pai rawa ki te tākaro, engari he pōhara rawa ki te whakaako. Mina ka haere koe ki ngā tūmomo karapu hākina, ka re taia koe ki te kitea I nā kai whakaako Māori. E ai ki ngā rangahau a Ryan Holland, kai te tino heke te maha o ngā kai whakaako Māori, I roto I ngā hākinakina matua o Aotearoa, pērā ki te whutupōro, te riki, te poi tarawhiti, me te poirewa. Ko tētahi o ngā take e karo ana te Māori I ngā tūranga kai tohutohu. Ko te whakaaro, mā te whakapapa kē koe e tohu. What I see is our students have the ability and the skills to be leaders, but anō te whakamā, ka re rātou e tino pīrangi kia tūrangatira. I tērā wiki I whakatūria te minita mō ngā take Māori a Peter Sharples I tētahi hui ki te whakatakoto I tētahi rōpū hākinakina Māori motuhake, ā kai te tautoko a Lisa Kiri I taua whakaaro. I absolutely agree with that. It would be good for us as a culture to be able to play sports as a culture, just as we do all around the world. Ā he rautaki anō tā Lisa, kia mato te Māori ki te taha kai whakaako. Getting them passionate about different sports and that I think would, encourage them to do more in terms of coaching and getting them into schools, teaching our tamariki. Ko te mahi whakamutinga mō ngā rangahau nei, he kōrero tahi ki etahi kai ako, ki te whakatakoto rautaki, ki te whakapiki I te toko maha o ngā Māori, e hiehia ana ki te whai I te ara kai whakaako. He tā Gardner, te karere.